sanibona nonke South Africa wangena Dr. Buwe Mhlanga lo lapha ngokweqiniso Nkosi yamakhosi. Ngiyanthanda nonke South Africa, ngithanda ngokweqiniso. Ezenzo zami ziyabonakala. Zibonakala ngokweqiniso Nkosi yamakhosi. Ngithi namhlanje ngikhuluma nani South Africa yonke, ngikhuluma nani bamazwe ngaphandle, ngikhuluma nani abalaleli emakhaya. Nako Dr. Buwe Mhlanga abantu bayajabula Nkosi yamakhosi ngosibonakaliso lesi ngisiyenzayo mina Dr. Buwe Mhlanga ukuthi ngempela umuntu angumcambeli manga ngilapha ngokweqiniso mina Dr. Buwe Mhlanga ngoba ngikhuluma nani South Africa ngokujabula ndijabula kakhulu ngabantu bafika kumina kwamanje kufika enye imoto inhloboni yale moto Nkosi yami inhloboni yale moto Nkosi yami ngicela ubavezele Nkosi yamakhosi ifikile inye Nkosi yami imoto Nkosi yami Yeah. Ngathi singakadli thina nisosuthu ngisho kusuthu wazwakhatha. Jabula ngabanika amaphondo bayajabula ngabanika intindili bayajabula ngingabanika imithi yokugeza nje ngibagabe phakathi komzimba bayajabula ngingaba yonke into ngibanika yona wonke umuntu ubuya nenjabulo awu baba sewungitshintshile impilo yami kusho Dr. Buwe Mhlanga bayikhulumela bona bodwa abantu ngomlomo wabo ngiyabonga kakhulu Dr. Buwe manje uDr. Buwe Mhlanga sewuyakhuluma manje ngespecial sesikhona ngimuyenzela special ngoba anina mali enkulu ngathi ngiyafaka mali enkulu nagolo zathi hayi mali enkulu kakhulu okay Dr. Buwe ya 45 amuyikhonanga seke all right bafikile laba banayo imali bafikile ngempela okay kulungile sengiyamwehlisela ngoba ngiyathanda abantu base South Africa ngiyathanda amaqhawe mahle ngiyathanda mina ngisebenza ngokweqiniso imvelo ngaphiwa nguNkulunkulu imvelo ngaphiwa nguNkulunkulu akusimvelo yokudlala imvelo ngaphiwa akuphiwanga abantu abaningi uNkulunkulu beyakhetha abantu abanikayo uNkulunkulu uyakhetha abantu abanikayo hayi kuqola abantu nokukambela abantu manga into engekho uthi uyabethela umuzi wakhe umuntu angaboni lutho uthi uyathatha uphondo umuntu angaboni lutho uthi uyathatha imithi yokugeza angaboni lutho uthi uyaqhuma uyaphalaza angaboni lutho uDr. Buwe Mhlanga angayisebenzisi lento yokuthi umuntu angamnika into ingasebenzi mina ngisebenza ngokweqiniso ngoba ngikhuluma nani nonke abalandeli South Africa ngoba ngikhuluma nani nonke bamazwe ngaphandle ngoba ngikhuluma nani abalaleli emakhaya mungizwe kahle uDr. Buwe Mhlanga uthini ngenkulumo yakhe namhlanje ngespecial sa6 no7 September. Yebo Nkosi yami indawo nendawo lapho kufinyelela khona lolu hlelo iDr. Buwe Mhlanga TV uhlelo lihamba phambili and igama lami nguSimbiso umfokaHlungwane umfana uzothi njengonina uzondiwe Hlungwane muthando ungangibiza ngongwane ngilapha phakathi emakhosini kaDr. Buwe Mhlanga kunjalo ikhehla likhulumile ikhehla ikhulumile inyanga yenyanga yebo insimbi ikhokazinye insimbi ezinye yebo Nkosi yami kanti namhlanje sikhumbuza abalaleli emakhaya ukuthi ispecial siyaqhubeka kaDr. Buwe Mhlanga ngoSeptember 6 and 7 September ispecial siyaqhubeka khona la emakhosini kaDr. Buwe Mhlanga njengoba nibona nani sinethulela lolu hlelo sila ekhaya emakhosini akaDr. Buwe Mhlanga sabona khehla la ngikhona ninjani nina hayi siyaphila baba hayi ngiyaphila nami ngiyabonga kakhulu ukuthi uphinde futhi ube nami kuleli khaya elibusiseke kangaka kunjalo mkhulu uthe uhlelo liqala wabubabaza imoto elethwa abantu bebonga yabonga impela kubonga abaseza laba fika ngo6 no7 April awu Nkosi yami awu nalaba fika futhi ekuqaleni zonke impesheni zami angeke umuntu angajabuli kujabula nentutwana kujabula neinyoka kujabula yonke into iyajabula ukuthi awubaba kathi besibekelwa wena Dr. Buwe Mhlanga ngithi yebo kunjalo niqoliwe sekunele angisaqolwa ke manje sekwanele sengiqoliwe kwenele lo ufuna ukuqolwa ngokuthanda kwakhe
awusoyahamba uyikolo wakhe kukuthanda kwakho ke lokho kodwa mawufika ka Dr. Buwe Mhlanga uyabona ukuthi yini uyele khona ka Dr. Buwe Mhlanga uyabona nomuzi wakho uyavuka uyabona nokwakheka kuyakheka uyabona nokuthi yonke into ofuna kuyenza beyingayenzeki iyayenzeka uyabona nokuthi uyavikeleka phakathi komzimba uyabona ukuthi uyavikela nesibhamu uvikela konke mase ufika ka Dr. Buwe Mhlanga uvikela nesitha zakho ngicela kumnika inamba kokuqala inamba za Dr. Buwe Mhlanga zithi 065 674 86 48 ngiphindele inombolo 065 674 86 48 yesibili inamba ithi 079 9 11 32 42 ngiphindele inombolo 079 9 11 32 42 inamba zami Dr. Buwe Mhlanga lezo kwaDukuza KZN ngihlala ngaseMayville yebo mawusofuna mina noma usuka Cape Town noma usuka kuphi Newcastle noma usuka Pitori noma usuka eGoli usukaphi ugibele eStenga ugibele eDurban kuthiwa YMCA sewugibele uyehla eStenga erank mawufika rank watshela kufuna amateksi aseMayville ngiyehla bodini mawuyehla bodini uzothola khawatshi iseceleni kunasitolo samaPakistani ufike uyimela lapho phone Dr. Buwe sengifikile thumela ingane zokulanda Nkosi yamakhosi maybe ungene ku website ubhale Dr. Buwe Mhlanga house uzothatha iwebsite uthatha ikubeke emuzi awuduki nokuduka nje uDr. Buwe Mhlanga usho njalo ndawo mlaleli mhlawumbe kafushane nje ungalahleki usumzwile umkhulu kade ekhuluma ebala ama special adlule o6 and 7 April abantu labo kade befikile bezobonga imisebenzi emkhulu eyenzeke khona la ekhaya eyenziwa inyanga enkulu ubaba uMhlanga uDr. Buwe Mhlanga for ama direction njengoba ade esho nje kwesinye isikhathi kungenzeka mkhulu bezama ukukufonela ukuthola lezo matasa welapha abantu okwazi ukubamba incingo kunjalo so indlela elula ukuthi ungene ku website yakho mkhulu ethi www.drbuwemhlanga.tv.co.za ama direction uyawathola njengoba enjalo awuduki ngisho nanokuduka mlaleli kanti ka Dr. Buwe Mhlanga kukhona khona la eintabeni zakwaDukuza eStenga mkhulu awubaphindele futhi ma direction bezwe kahle ama direction aka Dr. Buwe Mhlanga ukuthi uyofika emzini wakhe ukuze ufike emzini wakhe ngena nje ku www.drbuwemhlanga.tv.co.za iwebsite uGoogle uyakuvezela yonke into ofisa ukuyazi kukhona umuzi omkhulu unemizi ewu6 ka Dr. Buwe Mhlanga nenye imizi eminingi mkhulu umuzi uthi ungena nje khona istairs uzobona ngestairs ngasegedini esangweni uzothi ungena nje khona istairs eka Dr. Buwe Mhlanga mawukuthi ke mhlawumbe unenkinga yedatha ngoba kuyenzekala njengoba umkhulu eseshilo ukuthi ugibela kephi usuke kephi kodwa uyothi uma ufika wehlike ebhodini ubuze kwanyanga enkulu uDr. Buwe Mhlanga inyanga enabafazi abayisithupha neingane ezu48 abazukulu ba15 uMhlanga waziwa uwaDukuza wonke kunjalo mkhulu ngaphandle ukuthi ke simoshe isikhathi bengifuna ubachazele ngenamba yokubhalisa kulomuntu uhlala nebhuku lokubhalisa abantu inamba yokubhalisa for special lesi sangumhla ka 6 no 7 September yebo khona inamba ithi 060 588 2268 ngiphindi inamba 060 588 2268 inombolo yokubhalisa uthi unelisiwe sikhakhane if ungatholi unelisiwe sikhakhane ungaboni kahle yenza sure ukuthi awubhalisi unganaso isiqiniseko into engcono ungamane ufonele uDr. Buwe Mhlanga enombolweni zakhe lezi kade ezibala zisazoyibona futhi nalapho escreenini sakho usemakhaya
ngoba manje kungayiseka ukuthi uyangifonela ngisemotweni uyangifonela ngiyokusebenza uyangifonela angikho duze kanti loba sumshoyo inamba ya Nelsiwe Sikhakhane leyo uhlala unabhuku uhlala ekhaya angayindawo le ayibalile manje le ngishoyo ukuthi iyona kufanele nibhalise kuyona yebo angazi noma mhlawumbe ngingayiphinda inombolo ungayiphinda ukuthi basuse kahle u060 588 22 68 060 588 2268 Nelsiwe Sikhakhane ningabhalisa kuyena iwosibili kunabantu bangifonelayo bathi ababoni kahle ku Facebook kuthi ngibhale kuthini ezinto zifunekayo nokuthi kufanele nizwe ukuthi uphondo limalini se uzomchazela ke mfana kwamanje ukuthi uphondo limalini umuntu yokubethela imalini intindile imalini kugeza imalini yonke into le angicela ukuthi ubachazele Nkosi yami mlaleli lapha emakhaya especially siyaqhubeka ngomhla ka6 and 7 September so kusukela manje njengoba ku June manje njengoba ku July sisalelwe inyanga ezayo kuphela uAugust yebo kunjalo phela kuma sesiya ku September kunjalo phela so nawe lapha emakhaya qala uqokelele uma ufuna usizo ukuze uzosizakala ngosizo loqiniso kanti especially samba kanje ezinye zezinto zespecially sizoyibala la ezinye kungenzeka mhlawumbe zingabibikho la kodwa kuba kuhle ukuthi ufone uze ukuthi uyothola yini usizo ngalolu usizo lolo olufunayo wena ngendlela ofuna ngayo imithi yokubethela izobe khona kwespecial izoba khona impela kanti uyawuthola ngo15,000 umuthi wokubethela emusini wakho umuthi wokubethela nje uwodwa mhlawumbe umkhulu uthi ukunaba kancane lapho kumuthi ka15,000 iya imithi yokubethela kubethela ekhaya lakho kwenzela ukuthi wakhona bakuzondayo sihlele nje sibaningi kusikona kungazwani kahle ukuthi uhlele nomakhelwane uhlele nomuntu noma kumbe uyahlaselwa kuthiwani yonke into leyo ngiyadakadwa le mithi leyo yokubethela ivikela konke kwenzela ukuthi nawo umuzi wakho usimame emuzi wakho uhlonipheke nawe uhlonipheke kungeke umuntu uzokuhlukumeza phakathi komuzi wakho imithi leyo isiza lapho yokubethela makunamanzi amnyama egcekeni akulaleki kunayipoko zindlulayo kunawuzwa ukuthi mawulala nje ungathi kuhaza ihlabathi mathi uhlele nje uzwa ukuthi kushawa umnyanga ungathi ukhona umuntu ufuna ukungena kungeke umuntu le mithi le isiza lapho iphinde isize njalo nje makuthi emndenini kushonwa njalo noma uhlele ekhaya nje uzwa ukuthi hayi cha abayaphela basemndenini bamkhulu bebahamba bakhendla kwabo nje sebantu bayaphela bashona nje ngomnyaka nomnyaka le mithi isiza lapho ke ngeke kusaphindakale kuyenzeke into enjalo yokuthi njalo nje kufanele kushonwe egcekeni ngoba siphila emhlabeni asifuni ukushona sifuna ukuphila manje mina nginayo le mithi nginikeza yokubethela ukuthi ukwazi kuvikeleka phakathi komuzi ukwazi isifo besivela njalo phakathi kwegceke ungabi noma phakathi komndeni kuvikeleke kungashoni noma kanjani uphinde futhi kuvikele nobantu nje bebangena emuzini wakho bodlalela noma kuna uthakatha uthile nokuvimbeka ukuthi asikuthakatheni lo muntu angatholi umsebenzi angatholi lutho le mithi ivika kanjalo imithi yokubethela inzima kakhulu isuka ku25,000 ngiyoyiko ngibona ngifaka 15 ngoba niyakhala ukuthi kuyabizeka ngoba kubizeka mina ngithi ngoba ngiyanthanda South Africa angithi kuyehla kancane sengehlileke kuza nibone ukuthi ngempela ngoba ngihamba amazweni ngisokolela nina abantu base South Africa vele mina Dr Buwe angahlali ulapha ngokweqiniso kunabantu abanye bathatha ithombi sami bafaka phambili babhala inamba zabo bathi bona uDr Buwe Mhlanga bayenza imali yamasalamisi yokuqwala indlo mina kwenzi lokho ngoba angisebenzi ngegazi angisebenzisi bamhlophe angisebenzisi imathambo abantu ngisebenza umuntu wemvelo kusokela ngaqala specially angiqala ngamanje isikhathi side ngisiza abantu base South Africa ndawuwe abanye bathenga imoto abanye bayenzani konke ngiyakwamukela bazongikhombisa phakathi kwegceke yebo ndawuwe mkhulu
kusho ukuthi kuyenzeka mkhulu ekhaya izinto ezingahambi kahle kanti inkinga isegcekeni. Kunjalo vele ngeke ulale egcekeni noma muzini wakho kungcolile nawe usonqola. Fanele ukuthi umuzini wakho ukline wazi ukuthi ngoba ngilele angekho isipoko sizongiphazamisa, ayikho inja izongiphazamisa, asikho sikhova sizongiphazamisa, ayikho nyoka izongiphazamisa, angekho umuntu uzofika ubusuku achaya eminyango angene phakathi ngaphandle komvumo yami. Le mithi isebenza kanjani? Ngabuye ngoba kuhle mlaleli ukuthi uyezwa lapha ekhaya ukuthi kubaluleke kangakanani ukubethela ekhaya, kubaluleke kangakanani ukusebenzisa le mithi kaDr Buwe Mhlanga. Njengoba umuthi wokubethela usuka ku25,000 kodwa ngelanga lespecial uyobutholakala ngo15,000. So kubaluleke kakhulu ukuthi ke uzame ukuhlanganisa ulungise ekhaya lakho, ulungise izinto zakho. Ngabe izinto nje ayihambi kahle kanjena, mhlawumbe nje inkinga isegcekeni. Kuyenzeka lokho kakhulu wena mfowethu ngoba abaningi abantu bagangile basemndenini noma umuntu wangaphandle uyaganga nje kulaya ngomona ngoba mona ugcwele kakhulu ukuthi ngifuna kumbona uyophumelela kanjani ngoba manje uyaqala kusukuma maybe khona business uliyenza lo mncane amakhelwane baqala kuvula amehlo ngosemndenini baqala kuvula amehlo nomuntu kuzondayo waqala kuvula amehlo bakathi lo muntu uzohlula lo kufanele senze njani kufanele simcindezele le mithi ngishoyo ukubethela noma ungazama kwenza plan yakho awuna kwenza lutho ngoba umuthi weqiniso. Manje uzombalela amaphondo ambolele imithi yokugeza abale yonke into kuza niyazi ukuthi uphondo limalini, imithi yokugeza imalini, imithi yenqweba imali imalini, konke lokho ukuphethe Dr Buwe Mhlanga, konke lokho ukuphethe ngiphethe imithi yoqiniso. Yiko bengihamba amazweni ngifuna imithi yoqiniso, umuthi unganabungozi, umuthi ungabulali umuntu, umuthi uphakamisa umuntu, uthenga imoto uyakha uyenzani yonke into le, umuthi wami usebenza ndlela leyo. Indaba ngina ingane ziningi yiko ke ngifuni umuthi unabungozi, ndifuna ingane zami ziphile ngoba imali ngiyisebenzayo ndifuna kudlala ingane ndawo. Siyaqhubeka especially 6 and 7 September Intindili u7500 kunjalo. Intindili isebenza izinto eziningi. Intindili iyakuvikela phakathi komzimba. Intindili yenza ukuthi mawuhamba noma kukuphi uhlonipheke. Intindili iyayenza ukuthi mangiyofetha noma ngenzani yonke into isondele ngaseduze. Intindili yenza ukuthi nemali le ufuna kuyithola noma kume mhlambi bewunayikweleti noma bekuthi kumbe mhlambi uyaholisa ngemali ngoba phela bakhona baholisana ngemali. Intindili iyakwazi ngoba intindili umuthi wenhlanhla uyenza izinto eziningi. Yiko ke intindili u7500. Ngaba mhlawumbe mkhulu